Jadi nariko angka to mapamulam motona. Mapegoi jama-jama linona jama-jama herana letuk matin rape emang. Dega dosa na pegau. Maka sebenarnya itu adalah hari lebaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin qurram muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu yatti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Siti Najai ri pangulu tanda syukur tandri gangka tak lur sesera janna pungalla ta'ala. Nasabangkani pungalla ta'ala napatok kongi pola ri ondrong ale wurata pasaddingi pola ri tinrota nania padang kekiringangi akajeta natolok pegoi pasuran na pungalla ta'ala iya narito sampaja sebutna. Alhamdulillah kita telah laksanakan dengan berjamaah. Tanna podo sininna pakasiat tak sininna malak madacet tak na tari malempu pungalla ta'ala saban nasabari nawrengi pungalla ta'ala asalama karilino amu fakarilino lebih-lebih pa asalama katonga-tongangi amu fakatonga-tongangi mati rahira insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, permintaan keluarga, mari kita membacakan suratul Fatihah kepada yang pertama alena tamatata almarhum Haji Abdul Khalid Ismail dengan Haja Isa Imam. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang kedua, alena almarhum Haji Sanading Cida dengan Haja Nur Hayati Khalid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yang ketiga, Haji Abdul Rasyid dan almarhum Haji Andi Sumanga Amang dengan Muhammad Ridal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir Haji Muhammad Amin Khalid atau Haji Mama dengan muslimin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita doakan kepada yang mereka kita sebutkan tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waksilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqqih minal khataaya kama yunakkas thawbul abiyya minad danas wa badilhu dan khairan min darihim wa alan khairin ahlihim wa qim fitnatal qabri wa min adzabin nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tadi setelah kita sholat, kita persingkat untuk zikirnya. Jadi nanti setiap ceramah subuh kita persingkat zikirnya. Karena pengalamannya lalu, menurut penceramah cinampa miwatuna. Jadi semua yang penceramah itu cinampa miwatuna. Jadi kita persingkat tadi zikir supaya nanti ceramahnya agak panjang. Ya, begitu nanti seterusnya kita format ini setiap subuh Jumat ada penceramah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ye maka kewe di mana-mana diadakan acara halal bihalal. Ya, ini di mana-mana di lembaga, instansi, di hotel-hotel, di sekolah, banyak yang mengadakan halal bihalal. Yang intinya adalah di dalam halal bihalal itu adalah menjalin silaturahmi. Ipakanjaki asi sumpungangi pada tak rupa tahu yang mungkin selama ini jarang ketemu, setelah reuni ketemu, ekoniro mempererat silaturahmi. Yang kedua, bahwa setelah Ramadan itu dirayakan kemenangan. Jadi dari Kopure Ramalan, malam Lebaran itu dikumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aga betuan nero, make betuangi makana kita ini menang. Magin atau menang, nasabak siula kalipu, angka pasuran Allah Ta'ala kita lakukan. Angka pasuran Allah Ta'ala yang menurut banyak orang dianggap berat. Matana merejingiro pakasiangiro adalah ibadah puasa. Yero puasa ini merejing. Ya. Merejing sing puasa. Tapi ternyata yero puasa mampu kita lakukan. Mampu kita lakukan dan bukan hanya 1-2 hari. Selama 1 bulan. Siulaki ma puasa. Setelah itu, inilah yang mancaji di mana kiajir, maka dia setelah mengumandangkan kemenangan, maka diadakanlah lebaran, ya, sebagai pertanda bahwa salah satu tanda kesyukuran kita setelah hari kemenangan itu. Agen pegau, ia neritu salat 2 rakaat namanya Idul Fitri. Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata angka sahabat Nabi tak, angka sahabat Nabi tak, yang dalam salah satu riwayat bahwa Anas bin Malik ini melihat bahwa hari kemenangan itu, hari lebaran itu, Idul yang namanya hari lebaran, ternyata
Maka dari bukan hanya Idul Fitri itu, bukan hanya Idul Adha itu yang namanya hari lebaran. Maka dari Anas bin Malik, yang namanya hari lebaran yang pertama kulla yaumin, setiap hari tungka esok itu bisa dianggap hari lebaran. Magai narik ko ilalana tassesuai alal mu'mini wa la yaktubu alai zambun wa huwa yaumin. Narik ko ilalana sesuai motoki sampai kita tidur kembali selama 24 jam. Ilalana sesero dega ganoki malaikai, dega ganoki pacatana malata malaikat rakib malaikat atid, dega ganoki ciddi dose pegau, dega ganoki ciddi dose pegau. Ilalana sesewe jadi nariko angka to mapamulam motona mapegoi jama-jama linona jama-jama herana letuk matin rape emang dega ka dosa na pegau. Maka sebenarnya itu adalah hari lebaran. Al-leparte itu aga sabana idik mana ki hadir mega pintu-pintu ya wadingina sabarin atau barosa lilataga pakitataga ajetaga atitaga Imana rob buat di mana berpotensi pegok dosa. Mila matata makita numaja jarita wadi pegok dosa. Apalagi lilata ya menyebut kejelekan orang lain, itapu-tapui ipitan tahu itu semua adalah potensi menyebabkan kita berdosa. Tapi ternyata ilalnya seserdena karena pegok dosa. Itu adalah lebaran kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini adalah usaha kita. Usaha ta ye sarikom mangi ilalanna sesewe ikura-kurangi dosa ta. Nariko angka atau mampu melakukan ini, mampu dalam kelas ini, dalam makam ini luar biasa. Yena tu pas sabarna andre guru atau pandritai maka dai angka ipegau angka agak ipegau nawadingi tak kurangi roh tak kurangi roh gangkanna ada istilah yang biasa kita dengar maka da angka tu biasang sampajat tapetu jenne taluka. Sebenarnya istilah ini untuk serekomengi setiap saat dalam 24 jam diminimalkan melakukan kesalahan itu, melakukan dosa. Peko carane ro, biasa mana nih ya guru? Di tempat ini biasa mana nih napudangi guru tak? Biasa mana nih nacarama guru tak? Biasa mana nih napunat tuacata? Peko carana na wading sampanyata asan namo pa sampanyang sompa tapaja narik ko mas sampanyangi melodongi isa na sampanyangi masikiri setelah dia salat tetap jalan sikirnya sebenarnya yenaro akatana ro sampaja tapatuta. Jadi biasa nih Pak Guru ngi kowe dan mungkin juga beberapa guru kita. Maka dai idik mana engki hadir idik mana nge maka dai aja napat tu sampajata yero sampajangi pegoi ada napat tu dega aga palawangana sampajata yakita orang ye idik mana engki hadir nasabaya sangnya ajalang dega aga misangi ajalataya meloki sarekom manginari koto pura sampaja subuh palawangan sampaja subuta si bawah sampaja lorota aja kamana napoleki letuni ajalat takoro nariko angkana sampaja si sambungi maka koki decengi mundur mate kap tadi lewat tu naramalaya angkat tu pelodona nata Allahumma
puang tawerengi husnul khatimah acapurna umuru ta okko ki decengi mun romate acapurna jala ta okko ki decengi mun romate aja lalu puang okko ki suul khatimah okko ki jai mun romate. Waktu naramalai saya dengar alina ronata selalu mendoakan itu melo kisah rekomeng husnul khatimah. Salah satu lalang untuk husnul khatimah ayene sampaya tepat tu tapake peko carana ulangi tema ya saya rekomengi siapa tahu angka mau pada depa na parati atau depa na pahangi ya mele parate setiap mas sampajangi taparate ro peko carana ayo nang mas sampajaki setiap giliki lo kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gili ni lo kanan berarti lepan ni boleh disempaja sebutna itu nari kumak berisalan ni lepan ni kutu selesai ni sempaja tak yeku selesai ni sempaja sebutna manya ni ilan tita ilalan tita manya masuka boleh disempaja subuh mutama kau sempajang loroy ini akhir pungalatalir puang masuka boleh disempaja sebuku puang maniaka mutawa ko sampajang sampaja loroko jadi sampaja sebutna si sambungi sampaja lorota matu nari kepuri ki mas sampaja loro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi nari kemasuni boleh disempaja lorota maniaki masuka boleh disempaja loroko maniaka puang mutamar sampajang asaraku mas sampajang asaraki matu setiap mak bersaling assalamualaikum warahmatullah maka maniaki natita puang masuka boleh sampajang asaraku mutamar sampajang mengeribiku purki mas sampajang mengeribi assalamualaikum warahmatullah puang masuka boleh sampajang mengeribiku maniaka mutamar sampajang isaku purki masa pajang isa assalamualaikum warahmatullah puang masuka poler sampajang isaku maniaka mutamar sampajang sebuku jadi 5 sampajang ipego ya denang kena petu nyata jadi tak lagi-lagi ngi tak parate ya nah sahabat biasa tuh parate nero purki matu mas sampajang botona masih kenapa yang ngerang maka dia ya lupa naro ya lupa nak mania jadi setiap mas sampaja parluki toli mania ki makoro jadi si sambungi mataru sampaja ta sampaja subuta si sambungi sampaja lorota si sambung sampaja asarata si sambung sampaja mengeribita si sambung sampaja isata si sambung sampaja subuta jadi lain 24 jam den kenapa tu nyata ini ya sengi sampaja tapetu sana jadi di mana kadir nasabah ye kumak bicara sempaja ni alhamdulillah dene ni ragukan ye sempaja perlu tak melo men ditingkatkan ye melo pendek-pendek kelas tak sarekom mengimatu ye nareko angka mak di bola nyata makaro sempajang sompata patuta maka setiap angka pak kampar nareko melo kipego dosa maka deka onang idi mana nge matata lilata docirita ajeta itu adalah pintu-pintu untuk melakukan kemaksiatan wadi mana nge pego dosa dengan jalan itu tapa angka sat dingero cakania melo ke pego dosa makamparang sampanyata makamparangnya tita magina sawa purki mania melo tama ku sampajangi di mana kiadan rekokan ni makampar makaro insyaallah wadin ni mendre kelas tonanya bahwa setiap hari tungka so angka pak kamparang namparang ipungan Allah taala mak baraka sampajata de no topego iro dosaro dalam setiap hari insyaallah yang kedua angka yasa jenet luka jadi sampajat tepatutna jenet taluka magina kesa jenet taluka yiru yasangi ma jenet lahirangi lahiran na watakale talibisai
lahiran na limat tay bisay, lahiran na timutna ay bisay, matalimumoki, lahiran na ingata maistisyak, lahiran na watakaleta rupa talibisay. Sebenarnya yuna rikotoma jenne angka sipan ni watakaleta ro melo ilagi-lagi yang ipataru ro kalimata maka dekaon na limata ro magampala da pego dosa yenor na rikotoma jenne toma jenne ini akangi maka dia ni limata si mata angkai na jagi pungal la ta'ala kalimat ibisayolo mapamula limata yina tutol melo doang angkayoki ya pura yoki ro yena ro si mata ibaca puang tali tutui limakku pole risinin na dosai mata limommo ki puang tatulung si mata mengeraki si mata pakanjaki pakosiaku nariko to mata limomo tatulung si mata pakanjaki wi paringarakku tatulung apa si mata pakanjaki sukurokaku nania pakanjaki badaku istinsyaki puang tapi mau ngak bona suruga tajagai ingatku puang tajagai ingatku untuk partasinggung kita dan lain sebagainya puang tapa putewi rupaku permani bacero permana nih leku kiring puang tapa kanjaki rupaku puang tapa putewi rupaku puang rias semua putena mega rupa nenek mau bolona mega rupa puang tapa terimayang surah malaku 5 ataku aja tapa terimayang surah malaku nasabah 5 abioku taharangi puang sinin na uliku sinin na gemaku sinin na otakaliku pula referan nakai puang otun na 5 do cilita puang tapancaji ka tomeng kalinga ada ajeta puang tapakas ajiku puang mole letengi matu siratal mustaqim jadi nari kumakor bateta ma ajene yene ya sange jenne taluka sana makanya di mana kadir pura ki ma jenne jenne taye tanya bawa lahirata jenne ki neki sipan ro watakale taro watakale jenne ki mele pakanjaki yelowri pungala taala akali tutu untuk pego iri sange kesalahan jamaah ini dimuliakan Allah. Yang kedua ini nasange Anas bin Malik bahwa Allah partai hari kemenangan kita narik ko angkat mulai lalangi dianggap orang menang agero iya dari itu al-yawmul ladzi yakhruju fi minad dunya bil iman riaso mateta riaso masuta pole rilino matek kalau ri akhira aso amate ngeta mate ki narigoang kana membawa iman mate ki nasabat tepeta maka deki onangi angkayasang husnul khatimah mate ki rigoang kana husnul khatimah okko ki decengi monro mate angka tepeta membawa iman Allah pernah itu adalah hari kemenangan ternyata itu nari komadang itu ketika sakaratul maut biasa mana nih teta biasa mana nih mite senga sakaratul maut ambot taga indot taga nini taga bali bola taga nari kota itu tahu sakaratul maut sebenarnya itu perjuangan itu nari komacawe nih tahu mati berjuang itu bagaimana perjuangannya itu nari komacawe temate angke setangi kutu angke setangi melo pakatulu-tulu ki on robatena setangi melo pakatulu-tulu ki riwatut tamacawe ni mate ni gatau kolina ye biasa ipuji orang terdekat kita napat tapamakero alenaro nariko indota orang terdekat kita malah ipuji indota yero setangi matap papada indota yenaro si matamelo pakatulu-tuluki
Ina wasangi ya endo muna. Iya maka kewe itu sampajamu tu dega guna-gunana. Iya dega guna-gunana tu sampajamu tu. Itu sahadamu tu biasa mu pego tu dega guna-gunana itu. Iya angka sahada makan jalan deh. Angka sampaja makan jalan deh. Paui aco kokia. Aco kokia maka dega gepung Allah Taala. Iya aco kokia maka dega gepung Allah Taala. Nariko maco ni makoro maka dega gepung Allah Taala. Maka capak lilatan makaro nariko taponi makaro maka okko ki jae mon rumate. Yeno riasa sul hati mah. Sul hati mer. Niga pakatulu-tulu ki setange pakatulu-tulu ki. Nariko beneta orang terdekat kita malah dipuji beneta atau mbotna napat tapa mbota ero setangir. Para tapana mbota persis. Para tapana beneta persis. Yenor pakatulu-tulu kiri watutta macawe mati. Makanya perjuangan ada ya. Perjuangan ada. Oleh karena itulah angka resep nataruh punggala Ta'ala. Angka resep nataruh punggala Ta'ala sarekom mengiri watutta macawe mati. Tania seta pakatulu-tulu ki. Niga pale sida peta. Maleka oko sida peta. Ini lo mana di punggala Ta'ala. Watutta macawe mate tania seta pakatulu-tulu ki angka setange madape ko ini ni kata yero maka di punggala Ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ini berita gembira nih. Pada di mana kiadir? Nigi to istiqamah. Tania bawa tuna ramalama sempanyang. Tania bawa ramalama berjama. Nia kawat tuna ramala raji ma berjama, raji mas sempanyang, raji mas sumbang setelah Ramadan. Sinin yor decing purna pego tuna ramala napat terus menerus. Pura ramalang tetap raji mas sempanya, raji mas berjama, raji mas sumba dan lain sebagainya. Seterusnya dan seterusnya. Ini yang sang istiqamah ya. Nariko angka to istiqamah termakaro. Najamingi pungan Allah Ta'ala. Maka nariko angka to makaro. Matu nariko macai mate. Angke malekae meringi berita gembira. Agan apa malekae? La takhafu. Aja nama masarah, aja nama susah, ye, aja nama susah. Angka disuruh ke macawe, angka disuruh ke nak janca punggala Ta'ala, ye, angke malaikat pakariuruki, gangkana sadata biasa pegau, sadata biasa baca, biasa nalapaki lila, malomo pegau ya, malomo ya tekan la ilaha illallah, akhir hidup kita. Yen tu pas sabarna di mana kiadir nariko angka tau sijin rapeta apalagi tu motota irita ni tanda-tanda maka de macawe ni mate amboku ye macawe ni mate ndoku ye macawe ni mate sijiku ye adape ko kisedapena aja kamani roma adape angka ni setange pakatulu-tulu ke koro pakatulu-tulu kasiro to macawe mate ro dape ni okoro lalalangi isur lalalangi aja nasi tangi mak dape idi mak dape koro lalalangi sarekom mangi nacapuri deceng okko deceng mun rumate betuanna mampu mengucapkan kalimat yang sangat sakral ia naritu la ilaha illallah dalam akhir hayatnya ye jadi di mana kadir angka to biasa ro nari kumacawi ni lapu tahu lari ni metawi metoka na sama depe magi macam makade metoka sedimita to meloi mate padahal ambo na ye ambo na macai mate nade na melo munrangi atau indo na melo macai mate nade na munrangi padahal justru pada saat itu yero kasi tomotota melo yang katok sida pena melo angkat dampingi mi oko sida penero apalagi dari koto marpena anak naga lakin naga yang terdekatnya di situ
supaya angka laleng lakino mau taku nasa nabita laleng itu matemu dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya di mana kiadir nariko angka tahu irita ye nasaba ya pengalaman ini megalada na irita ya megalada na irita ye siji seletak si kampota yang ketika akhir hidupnya alhamdulillah wita ya tabe lawiter nariko pas sampajang tau sabara iro meloi matero di pagaga tanah makanja matengana ye o kampota di pagaga tanah makanja matengana boton irita matero ila lagi la ilaha illallah ay malomo la ilaha illallah akadaki astagfirullah akadaki asadaki asyhadu malomo na tepuh magampan na tepuh akadaki la ilaha illallah gangkana yenar ila la ilaha illallah yenar pacapur amatengan alhamdulillah. Makanya di mana kaya istiqamah ini istiqamah ki mataru kir pataru yenon nangi sampajang tapatut tayi talagi angir insyaallah nari kuma baraka niro palawangan na sampajang yon mati palawangan na sampajang maka insyaallah angka ki mati dalam husnul khatimah. Yang ketiga maka dari Anas bin Malik nariko angka tahu mampu melewati nanti sirat angka matu jambatan ngiro angka matu jambatan meloyola yero jambatan ngiro bukan jambatan biasa oku ese naranaka monro nero jambatan ngiro tanah jambatan padam parita tanah jambatan padero tolero jambatan maka dani ya maka dani ro jambatan ngiro nemelo yola yero jambatan ngiro ye siage tanah melo yola jambatan ngiro angka makada si 1500 to melo yola si 1500 to melo yola jambatan ngiro 500 tau tupu 500 tau rata 500 tau turun ye botuana dari kota ne pamasina pungala tala dia itu le salamai nari kotole mulai ro jambatan ngiro ternyata salama ki mulai latu ko surga yenar Allah parter itu kemenangan kita menanir makanya tabe ide mana ki adi nari koto majene selalu kita minta nari ko ibisewi ajeta aje kanan aje kiri yelowiri pungalat puang pakasai pala kajiku mole letengi siratal mustaqim setia makjene ki ilori pungalataler tapakas ajiku pun pala kajiku mole letengi siratal mustaqim insyaallah ina tunna kajaminan nabi tanariko pas sempajammo istiqamah maka nabi ta yirmatu letengi siratal mustaqim bila takajumi bila takajumi nola ye sinampa noleh nariko pas sempajammo nariko pas sempajang istiqamah insyaallah dena sadingi matu nolero dena sadingi ya insyaallah mudah-mudahan ta memanangi matu kro. Kemudian yang keempat hari kemenangan kita kata Anas bin Malik adalah nariko tama surga nariko tama na surga itu adalah hari kemenangan kita mage de pajana yellow waktu naramalang arwengi meloki buka waniwi waktu tapura matarawe de pajana yellow pelodongiro nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min satika wanat de pajana yellow nas'aluka ridhoka wal jannah ipun welawiri di riota welawiri di pasurugata de pajana yellow surga narikoto taman surga matu itu adalah hari kemenangan kita kemenangan ter magde pajani porogon-ronge purki mas sempajang rabbana atina fid dunya hasanah sebenarnya isa nero untuk linota yi akato linota wa fil akhirati hasanah untuk matu seremoni input tama ki surga pamasina itu si mata selalu kita minta
narikuir yellowiro napasilenerengi pung Allah Ta'ala napapulengi pung Allah Ta'ala minasata. Itu adalah hari kemenangan kita. Kemudian yang terakhir, wal yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbi. Ternyata maka de guru tato pandrita yera utamangangi surga memang anyamanya pamma sebatoa nari koto tama surga neke angkamo pa yesena angkamo pa yesena angkamo pa yesena nyama surga nareko mampu ki lolongangi hari kemenangan kita aswagir riwatu matangan atau oko tapana pung Allah Ta'ala nareko siruntuk ki pung Allah Ta'ala lai tangan pung Allah Ta'ala. Itu adalah hari kemenangan kita, kemenangan kita. Maka dari ilustrasinya itu nareko noliki presiden ilo mangolo waktu tatama koro istanero tama ki istane we de nagaga pada nyama je to tama ku istanana presiden kanja pa je ternyata angka mo pa yesena istanana presiden tama ki angka kumagi nareko siruntu ke presiden si pak bicara ni presiden yallu pe mana ni naro anyama-nyamangan na istanero ternyata angka mo pa yesena nareko to siruntu na presiden begitu juga anyama-nyamangan ku surga ya sangi manyama nareko to tama ki surga angka mo pa nyama yesena nareko to siruntu na pung Allah Ta'ala. Ini adalah hari kemenangan kita nareko tolleni siruntu pung Allah Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah mudah-mudahan 5 tadi ini mapamula bunga motoki sampai tidur kembali, mudah-mudahan angka astaghfirullah ternyata degaga pego siddimo degaga siddimo pego dosa. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah itu adalah hari kemenangan kita. Yang kedua, nariku isalailino nyeng, waktu tamadang, waktu taleppa polire tutongelino nyeng, waktu tamate ternyata mampu mengucapkan la ilaha illallah atau okoki decenge monromate. Itu adalah hari kemenangan kita. Yang ketiga tadi ini, ketika mampu melewati sirat, letengi mati roh. Ternyata lulus ki okor tama surga. Nah putama ki surga pung Allah Ta'ala. Itu adalah hari kemenangan kita. Apalagi itu siruntu pung Allah Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan agar pelatukan apa barakah pung Allah Ta'ala. Usiku wa nafsa bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.